Okay, SPM 2022, soalan nombor 2, paper 2. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima, of course. Tak boleh pakai skala lah. Maksudnya tak boleh nak ukur-ukur, semua tu tak boleh lah. Ajar satu menunjukkan dua garis lurus, persamaan garis lurus RS ialah ini, RS. So what I want to do, I just do the arrow like this. So I know yang persamaan ini merujuk kepada RS lah. Alright. Cari persamaan garis lurus PQ. Okay, ini dia nak persamaan dia. Persamaan. Okay. So when dia tanya persamaan, kita ingat Y sama dengan MX plus C. In order to do this, you need two info. Info yang kamu perlukan is the gradient and also the one coordinate. Okay, satu titik lah. Okay, now we focus on question. So satu titik is here, this one. Okay, so satu titik tak ada masalah. Titik means, kalau sekarang ditanya PQ, right? So make sure it's on the PQ. Mana-mana pada garisan PQ. Dia nak hujung sini ke, tengah-tengah ke, mana-mana boleh asalkan di atas garisan, on the line of PQ. Okay, so now gradient yang tak ada. So how do we find the gradient? Okay, and then we can see here is the perpendicular, serenjang. When nampak serenjang, we know the concept M1 times M2 is equals to -1. And then RS yang ini, dah ada persamaan. So from the equation, we can get the gradient. How? Y equals to mx plus c. The m is the gradient. Alright, so y sama dengan -2x tolak 3. Yang ini cikgu pindahkan. Kenapa buat macam tu? Barulah cikgu boleh dapat y sama dengan mx tambah c. So boleh banding, dapatkan dia punya gradient. Now I know the gradient is -2. Tapi bukan gradient PQ, gradient RS. Alright. So next what do we do? -2 times M2. M2 rujuk yang PQ lah. Equals to -1. So M2 equals to -1 over -2. M equals to 1 over 2. So the gradient is 1 over 2. Okay, dah ada gradient, dah ada satu titik koordinat. So, boleh cari persamaan PQ. So, Y equals to MX plus C. Okay, the M is 1 over 2. The satu titik yang mana -8, -2, right, is XY. Okay, so the Y has substituted as -2. The M is 1 over 2. The X has substituted at -8 plus C. So, I find the C first. So, -2 equals to -4 plus C. -2 plus 4 equals to C, so the C is 2. So persamaan dia adalah Y sama dengan MX plus C, but this time you substitute the M and C. Of course, the equation must be in Y and X. Kalau dia sengit macam ni, must be Y and X. Okay, so Y equals to gradient 1 over 2. Okay, the X is X lah. And then C is 2, so positive 2, so plus 2. This is the grade persamaan garis lurus PQ lah. Alright. Next, dia nak koordinat Q. Okay. When I look at coordinate Q, okay, I know it's an intersect point. Titik persilangan. Kalau nak cari, remember this lah. Kalau nak cari titik persilangan lah, titik persilangan, you need to do persamaan serentak. Because at the titik persilangan, the intersect point, the Rx and Y from the Rx, P and Q, the XY, is the same. They're sharing the same X and same Y because it's an intersect point. That's why you need to do the persamaan serentak to find the X and Y. Okay, so how do you do? Now we know persamaan PQ is this, and then persamaan RS is this. Okay, I already put the Y equals to lah. So, do the persamaan serentak. So, it's now the Y is equal to -2x plus 3, right? I just substitute Y kat sini. So, -2x minus 3 equals to 1 over 2x plus 2. This is called persamaan serentak lah, substitution method. Okay. Then, teruskan dapatkan x. Okay. Alright. Like my style, I don't like fraction. When I look at this, here got fraction. I don't like fraction, so what I do, I just times 2. Each term, setiap term sebutan perlu darab dengan 2 lah. So everything is times 2. So what I'll get, -4x minus 6 equals to
X plus 4. Sebab 2 ni dengan 2 ni boleh potong, tinggal X saja. So, pecahan hilang. Alright, and then teruskan. Negative 4x minus x equals to 4 plus 6. Negative 5x equals to 10. So, x equals to 10 divided by negative 5. So, x equals to negative 2. So, I got it negative 2. But then coordinate Q. Coordinate, of course, x and y. I managed to get the x. Y belum lagi. So, how do you find the y? Boleh ambil yang persamaan ini. Or, you can take this. Up to you lah. Okay. Cikgu kan tak suka pecahan. So, I simply took this y equals to negative 2x minus 3. Okay. And then I substitute the x, negative 2. X2 I substitute. Minus 3. So, y equals to 4 minus 3. So, y equals to 1. Okay. Kalau kamu ambil ni, you will get the same value of y. Okay. Boleh juga for explore, to explore. If you want to explore, you can take this equation and try to substitute x as a negative 2, you will get y equals to 1. Okay. And then jangan berhenti kat situ. Because question asking the coordinate q, right? So make sure you write q negative 2, 1. Kalau nak tulis coordinate q sama dengan also can, up to you lah. Make sure ada negative 2, 1. Okay, barulah jawapan terakhir. Okay, next. B. Garis lurus PQ dipanjangkan. Okay, cukup padam sikit lah supaya so that it won't looks messy. Alright. So sekarang garis lurus PQ tu dipanjangkan ke titik Q. So I can see here PQ QT. Maksudnya Q tu di antara. So that means dia panjangkan kat sini lah. So could be T somewhere here. Then PQ is 3. PQ is 3. And QT is 2. So that means 3 nisbah 2. So PQ is longer dan QT lah sebab PQ 3 bahagian, QT 2 bahagian. Okay. Kalau ratio ingat bahagian is very easy for you to understand. Okay, next, dia nak kita cari koordinat koordinat T pula. Okay. So Q di antara, so what I can think of is the formula. Ingat tak formula yang menggunakan nisbah dan nak cari koordinat dia. Okay. So you simply take the formula, boleh rujuk kat depan. Okay, memang dah ada formula xy equals to nx1 plus mx2 over m plus n. Okay, dan satu lagi untuk y, ny1 plus my2 over m plus n. Okay, so dekat sini juga nak terangkan sikit lah sebab rumus ini. So x, y is rujuk yang koordinat q, yang di antara. Sekarang koordinat q kita dah cari, iaitu negative 2, 1 kan. Okay, so you can simply put here negative 2, 1 equals to, ini n, m ni yang ratio. Okay, but make sure crossover. Yang 2 ni kena darab dengan yang kat sini, yang 3 ni kena darab dengan yang t ni lah. Okay, T sekarang kita nak cari. Dia nak koordinat T. T tu yang kita nak cari. So, we assume as XY first lah. Koordinat X and koordinat Y. Alright. So, bila cikgu ganti lah. And dia 2 darab dengan negatif 8. So, 2 negative 8 plus M is 3 times with the X yang kita nak carilah. 3X over 3 plus 2. 3 plus, make sure you write 3 plus 2. Jangan terus tulis 5 sebab dalam skema dia nak macam tu. Kalau ada formula, make sure you substitute 1 by 1. Alright, n by 1, 2 darab negatif 2 plus m is 3 times y over 3 plus 2. Okay. And then yang ini kamu boleh simplify or nak compare terus pun boleh. I prefer to simplify first, then I compare lah. Equals to negative 16 plus 3x over 5. Okay, and then here is negative 4 plus 3y over 5. Okay, now we compare lah. Okay, cara nak compare yang ini x dengan yang x, yang y dengan yang y. Okay, alright, so bila compare kita dapatlah negatif 16 tambah 3x per 5 sama dengan negatif 2. When you compare, make sure ambil sebiji dengan sebiji and then you tulis macam ni.
Jangan terus pula tulis macam ni ya, negative 16 plus 3x equals to negative 10. Jangan. Sebab bila kita compare, dia nak tengok next step, kita tulis sebiji macam tu. Okay, then you can do straight away nak tulis x sama dengan pun boleh. So negative 16 plus 3x equals to negative 10. Okay, so 3x equals to yang negative 16 pindah jadi plus 16, which is then dapat 6 lah. So x equals to 6 divided by 3, which is 2. Alright, so dah selesai x. Y pun compare. Negative 4 plus 3y over 5 equals to 1. Then negative 4 plus 3y equals to 5. 3y equals to 9. Y equals to 3. 9 divided by 3 lah. Okay, and then coordinate t, 2, 3. Once again, dia nak coordinate, make sure you write macam ni lah. Jangan biarkan x dia 2, y dia 3 berasingan macam tu. Sebab dia nak coordinate. So make sure you write in the coordinate form lah.